Oh, Uzamo under Intaba Yomusa, we are here at Richmond to support Mr. Msomi under the academy yakhe and simuphe nama-gifting ngani. Siyabona njengamanje u-under 15 wakhe ubuya ngokuwina i-tournament. Njengamanje ngithanda ukuthi ngamukele uMessi Singcobo okuMiss Msomi, ngoye uMiss Msomi under Intaba Yomusa. She's the one who oyi-director yakhona Intaba Yomusa, okuyena owazile ukuthi aqhamuke nama-ideas ukuthi sigcine support i-academy yala e-Richmond. Mrs. Singcobo njani? Siyaphila. Umbuzo emncane engithanda ukuthi ngibe nayo ukuthi isiphi isinqumo esenze ukuthi ugcine uthatha isinqumo sokuthi uzwazi uzosupporta i-academy ka-Mr. Msomi la e-Richmond? Okay, uMr. Msomi uke ngabona ku-Facebook enalokho ecela ama-donation, ngabona nomsebenzi wakhe omuhle awenzayo kwi-social media. Njenge-organization nathi engathathi entweni kodwa ewuthandayo kakhulu umsebenzi ukusebenza ne-youth. So sike sathi masihlala phansi ne-team yeNtaba Yomusa sabona ukuthi nathi as much singenalutho nathi esinako ngoba asithathi intweni kodwa sabona ukuthi siyafisa ukuthi sizoyisupporta le academy la eRichmond. Ngicabanga ukuthi uMr. Msomi is your youngest brother. If ungizwa ngokusho kwakhe uthe ulokhuzana esakhula wayedlala yini ibhola, wayelithanda yini ibhola ngesikhathi esakhula yena, njengoba njengamanje esekwazi ukuthi kube nezingane ezincane afuna ukuthi zikhule zidlala ibhola? One kuyiqiniso, he's my younger brother. Ulama mina umuntu ukhule nje ibhola elithanda. Ngikhumbula ukuthi waze wathathwa kwi-Kaizer wahamba waye eJohannesburg ku-under 19 lapho nje laba baphansi. Umuntu okade waze i-nickname yakhe ubebizwa ngoShakes ngoba ubekade i-role model yakhe bekuShakes Khungwane ngendlela ayedlala ngalo ibhola. Waye ngaleso sikhathi wayengazi ukuthi ufit nje, utough. Ukhule umuntu othanda ibhola. Namanje uyabona ukuthi sho ukuthi i-passion yakhe yebhola as much as engafikanga la efuna ukufika khona kodwa manje sho ukuthi iyavuka lento ukuthi kahle hle mina ngithanda ibhola ngale kokuba uthisha ngokwe-qualification kodwa yena nje uthanda nje ibhola empilweni yakhe. Njengamanje iy'ngane seyiwinile, uthini umuzwa kuwe-ke sisiphetha about isimo esenzakalayo njengamanje? Ngijabulile kakhulu ngoba kuyakhombisa ukuthi lokho esizokwenza okuncane esizobapha bona kuzobenza bagqugquzela more ukuthi basebenze kakhulu, bakwazi ukuthi baphumelele ngoba ngiyayibona i-passion yakhe umfowethu ukuthi ufisa ukuthi iy'ngane zigcine zizedlalela ema-team amakhulu, kungabi ukuthi zidlala nje la kuphela. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga nathi. Thank you.